خب درود هموطنان عزیز بینندگان، امیدوارم که یکایک شما خوب و صحت سلامت و سربلند هم باشه. امید از او دارم که وقتی افتین میبینین. امروزه صحبت ما کم ترک در باره بازار کلاب. امروز نوار دیدم که بازار کلاب 20 چندم بست، یعنی در همین مسئله کم ترک فکر نظر و بگیم که خدمت گفتنیم. بیاین اول سبب‌هاشو بگیم، سبب‌هاشو میگیم بعد دلش میریم. یعنی سببش بهانه پارکوفکا هست. آدم‌ها زیاد میشوند و همه ماشینش میمونه، راهگذر نمیشوه، پروبکا میشوه، پرابلم میشوه. برای ما میخواهیم دیگر طرف گذرونیم. یعنی این سببی که حکومت او را چیکار کردگی است، گفتگی است. و ما همه وقت میگیم که حکومت ما در توا توپای هست که وقتی مشکلی را میگوی باید مشکلی را برطرف کنه، همه را برطرف میکنه، یکی باره همه را یکی باره برطرف میکنه. من امیدوارم که نوارا به تمام مردم کلوب میرسانه. من خودم بچه هم کلوب هستم، رایون وسیع کلخوز میرال محمد علی 10,000 کمان نابرای رئیس هستانه. میلتم قلق نیکی من نکلینی ششتگی نیستم، وطلی چی از بعضی ها. چرا این چیزا شید؟ چرا آزاد آمدن این کارا کردن؟ وقتش ده اگر بعضی انسان سلوچای نامی کلا با خواه میدید یا کلا با خواه میدید، سهر صدقه میکرد که چی گپی هست ایشاو در خواه کلوب در آمد. نه خیلی منطقه بود کلوب. در لبای جا تاجیکستان میگفتی نمیدونستن تاجیکستان کجا بود، نه کلوب بگوی که میگفتن که میدونیم کجا ده، برای که او را بچهاش در لبای جای چیکار گپ زنی نمیموندن. یعنی که اگر دل کسات سمی کرد در همو بگیم که لذت کردن. امروزی کورشید یاد داره سالی نو یک جوانی کلوبا بردن زدن کشتن. ما گفتیم که این برای سنجیدن شما هست که تا کجا ناموس شما هست که برای یک فرزند میبروی میستی گپ میزنی یک کار میکنی کجا ده هست. همین چیز ریاکسیای شما را سنجیدن بود گفتیم. یعنی از قفاش برای شما هر حالت هر چیزی میشوه گفتم. هر منطقه را به دست خودش نابود کرد. از اون منطقه یک ده تخمق سه تخمق یافت و او را پول داد خرید. با پول وظیفه گفته تا زوری تا بزنی نه را نمون او را نمون. ای بچه ای آبروه، ای بچه ای بچه. من بعد میدیدگی چیز من میاد، ای بچه ای آبروه، تو آبرو را فکر که، آبروی حرکت فکر که، آبروی دولت فکر که. ما یا حزبیم خریب میدونی نکی تری نکن چموشا گفتگی گپو دمو هم بده یه وقتو میدونی هم خیلی. ای بچه تو نگوی را، تو نگوی تری، تو نکی تری. اما استوسته با نظم خودشون داخل کردن بعد رخصه شدن بنده عاقبتش کی خینه مردک ای کارا کردن. مردک جو میفهمه خودش.
و این چیز همی خیلم شید گفتنی بچه ها بروی دولت های نو بیودابی کدسته بگی خیخ بچه های خطون های موزور مونا میرسه بچه های کلوب در شما کلوبین خطون درسش بتین تربیهش کنین انا استوست همارا کشتن نبود کردن با جاش آوردن همارا کروچ بیناموس کردن انا امروز آزاد امام علی رحمان در کلوب هم اپیراتسیای خودشه بگیم که دل خواه اپیراتسیشه در کلوب امام علی رحمان گذرانده است دست این نشانه واقعا هم نابودشوی همین ضرر میمونه باید واقعا هم این نشانه نابودشوی تاجیکستان است که امام علی رحمان آشکار در کلوب اپیراتسیا میگذرونه میویا آشکار بگیم که اپیراتسیا میگذرونه یعنی همون مردای کلوب شکست گفتگی گپ است ده تمام وقتی که مادر کلوبی در پیش امام علی دایره گرفته رقص میکنه وقتی دختر کلوبی در پیش نمیدونم یک پوچالیچ چور کودک استودنت بنام اوانگارد آوردن میبرویان در پیش او نون میشکنن کرتای اطلس میپوشن قطار میستن خلق کلوب جوانوش که خاموش ایستادن این همون نشانه بیناموسی و بگیم نشانه همون جای شکستگیش رسیدگی بود گفتگی گپ نمو بودن یعنی آهسته شما را подготовка کرده اومدن ده اتپ نه شما را подготовка کردن آوردن و امروز بگیم که آشکار بالاتون حمله داره میدونم برای چی برای که اوورینی است که شما خسته نمیتونین شما مقابل برآمدن نمیتونین شما جنگ کردن نمیتونین قطعیش شما را شکستگیش میدونه که شما شکستگی نق بگین специальная операция освобождения گفتی همون چی که میگذرونه یعنی دشمنو خوینو وایسکا را میدرونه وایسکا کی است وایسکا باز هم یک گروه جوانای کلوب هستن برای نون گفتم که جنون میته شکم سرش شکم گشنشه تجاوز میکنه خلاص برای نون برای چیز دیگر نه برای پول کاغذ چیزی هست که نه من اینا میخرم من ماشین میخرم من زاتو راسیا نمیرم این همینجا دارم او یک مدال میتن او تعریف میکنه امام علی که تو زوری خلاص کلوبی را تجاوز میکنه امروز و کلوبی خیلی به همین روزاورد رسون وقتی غفور سیدویا وقتی بگیم که سنگک سفر وقتی فرزندی سنگک سفر وقتی دامادی سنگک سفر وقتی که این نرای کلوب خداشون بردن محکم کردن سر کردن ما همون شب گفته بودم ما با این کلوب هم جزیر شد تمام ما همون وقت گفته بودم این امروز ما همون روزا دیده ایستادیم امروز همون روزا دیده ایستادیم حل پارکوفکا یگان مشکلی نداره برای ماشین ندر اومدن در همه اروپای خیلی جوره همه 10 سکونده حل میکنن برای که ماشین در اونجا ندرویه بلند باردیور میکنن تریتوری همون آدم میگذشتگی جوره که ماشین گذشته نتونه باردیورش بلند میکنن او پیش خود دیگه ماشین برآمده نمیتونه برای میزنه تاج میزنه پیش میزنه تمام اون طرفش پیش خود این طرفش پارکوفکا ماشین پارکوفکا یک طرف خود میمونه یک طرف خود میمونه شلاباون میمونه اپارات میمونه 1 ساعت به پولای بازار موزور میره 1 ساعت به پولای مرحمت برا درآمدی خیلی چک میته همون کارتا 1 ساعتش به پولای 1 ساعت زیاد موندی اوجه هر ساعت هر مینوتش پولاکی میشه تو ببینیم یگان آدمی همونجا زندگی میکردگی آورده دارم پارکوفکا میپرتوی ماشینشه یا که میبره در جای براحتر پارکوفکا میکنه که تو که مبین شهر تلپا نشود در شهر مبین یگان جایی نیست که به پول باشه
парковкаш. Сабаб чи? Сабаб бепул бошам ҳаме бара мошинша мемона баъд мераванд далши. Баъд нам хеле пробка мешавад. Барои ҳамон бигем ки 20 минут бепулай 20 минут. Барои ки ягон кор дошта бошӣ медрои 15-20 минут кор таҳал мекунӣ. 20 минут бепул. Баъди 20 минут автоматӣ уже ҳамун картат шо чикиш кор кардан мегирад. Вақти биромаданда боя аппарати дига аст уҷа медозӣ аппаратда. У пулша ҳисоб мекуна автоматӣ меброра метад. Чанд сум шид? Чанд қа истоди ту? 5 сум шид, 7 сум шид. Поёнакда пула медозӣ, шлава он ҳуй мешава, ту меброи мерай. Пула надохтӣ меисти дар намуҷа. چرا ما باید مسئله را حل کردن جاش ده ما باید بازار را بخیزونیم برای چی؟ یا نیست همو مسئله را حل کردن جاش ای برعکس در دولت فایده میاره که همو بازار ده و غیره جا ده همو این چیز باید رئیس بازار هستی برادرم باید این تصمیم بگیری پارکوفکتا و غیره هوشا باید حل کنی همین آدم بازار رفته 12 ساعت فر نمیگرده فرگشت پولش میته 1 ساعتش به پول آدمایی که هستن بیشتر میوین پروست میپرتوین میرون اوورینی میپرتوین میرون خلاص 4 طرف در کامرا تا بمون خلاص پارکوفکاش ده 1 ساعتش به پول карта қадр омад аммо 1 соат бепул биромад бирава на пробка мешава на меган ки ай бозорҳои дига оварда инҷа мошиношона партофта хичону бозор мераванд савдо мекунанд на ин чиз мешава барои чи барое ки монди уже пул мезана далиш барое ки пул назана мегири мерай о налави шаҳракда бераакда мемонӣ хидакат меёӣ یا پارکوفکاهای هست که همه از همون ژیتیلو است ژیتیلو همون منطقه این همینجا همون سنترو دم است از همون ژیتیلو است اونجا موندن ده حق نداری موندی میان میگیرن میبرن اشترافت میکنن برای ممکن نیست او برای ژیتیل است تا اگر تو پراپیسکت نباشه در اونجا زندگی نکنی همون منطقه دم دوم ده دگوار خونه نباشه اگر قطعی تو موندن ده حق نداری یا موندی پول میسپاری و طرفدارش ده پلات نیست سنتر برای اسباب‌اجداد کردن از همین خیلی پروبکا و از همین چیزا کلا دارین کار کنین اخی نه اینکه گوساله واری خوب روین در کابینتاتون روزی درست باید بخیزین چکا که چپک که شهر بزیب کرد چپک که شهر پروبکا کرد نمیتونین کار کرده عقلتون نمیگیره همون مسئله را حل کردن دا چی شیشتاین شما در اوجا کی شما را رهبر تعیین کرد من حیرانم کاری پاترولی کلوب چی با نمیگرده چی با اشتراف نمیکنه چی با بگیم چی با پارکوفکا نمیکنین در لوی شهر این ایجا درآمدهای شهر ده هم ایجا ده پارکوفکا هست ای قشلوقو ای دیگه جا میوین ماشین قطعی و میدونه که شهر بدروین دیگه اوجا پارکوفکا پولاکی ایجا پولاکی اوجا پولاکی اوجا پولاکی یعنی چیکار میکنن ماشین ده هملاوی شهر میمونن پارکوفکا هست و درونده اتوبوس مشروطه قطعی میگردن کاراشون بود میکنن برآمده رفتن ده با میرون ده اتوبوس قطعی ده اونجاش ایجا مشروطه ده میشینن میرون ماشینشون ده میشینن میرون خونهشون نمیدروین درون شهر برای چی؟ برای که همه کی جای دمانه پول میسپورن پارکوفکا ماهانه پارکوفکا از اتیکتکا میخرن شهر ژیتیل بدگی ها برای ژیتیل ارزان های مثال گریم همون منطقه اگر زندگی کنید از همون منطقه را بخرید ماهانش بگیم که $8 $10 یکی تو در اونجا ژیتیلش نباشی از دیگه جا بیایی قیمت های برای تو او را خریدن برای چی؟ برای که شهر را نمیخواهند تلپه کنن
пробка кунанд амара ҷазир кунанд куҷои дафора мошина парто бира ва падара кала дори кор кохи мезани шикамат варам кадаги ҳамат бизнеси хитона фикр доре ин халқ барои шуморо похринай форат исм кашен барен утба бикашен дига ҷо бигирен барен сеймат бикашен дига ҷо барен ин халқ барои шумо туп шидаги аст шумо месси роналдо гол бизанен куҷои форатон ақл ҳаст шумода калла ҳаст шумода метонен масъаларо ҳал када ҳал кунен чапа накада наметонен ҳал када бирен охи чико мекунен хитона раиси шаҳр раиси вилоят гуфта ин чи раиси шумо аст ки ҳамаи чиро трактор хати бояд чапа кунен дарша баста кунен ин суд чӣ суд аст ки қарор бировард баъди соати корӣ ки ҳақ дора печата бизана шавда соати корӣ нест ба кадом асос заден шумо ура ба худо қасам ҳамватанои азизам ба худо қасам ино як гусала аз инода хуб аст я алаф аст какра меган талхай ҳамура намехӯра гусала ёда хуб аст алаф аст какра фарқ мекуна намедонам шумо медонен ура алафи талхай какра дуруни гандумода мебироя ҳамура намехӯра гусала ақлш мегира ҳамура ки талхай неки ёрако ақлшо нагирифта истодааст ки о кулобда лезид нака гуфтаги чиза ақлш нагирифта истодан ёра аки намедонам ҳамватанои азиз бигем мардуми кулоб ва хусусан мардуми кулоб ки дар айни ҳол ҳамин мушкилӣ истодааст ҳамин мушкилӣ истодааст ҳамин хусусан ҳамин мушкилии шуморо рабт дода истодан ба пробка шидани сентр ҳамун минтақа пас ҳамун мардуми бозор вақти раистон ҳал када натуна раиси шаҳр ҳал када натуна раиси вилоят ҳал када натуна ва дигарош ҳал када натуна пас бигирен хитон организоват кунен парковкара бигирен хитон ҳалш кунен парковкара накунен инами пробкара барое ки ақлои раисото нарасида истодааст ки ақли раиси шаҳр нарасида истодааст ақли дигар нест дар уҷо одами ба ақл ман фикр нигоҳ карда истодам ҳамун масъаларо ҳал карданда одами ба ақл ёфт нашидестай ки инами масъала бояд ҳал шава на ин ки чапа шава бояд ҳал шава баҳона пробка ин туф дар рӯи ҳамун ҳукумат ки масъалаи пробкаро ҳал карда натуна масъалаи парковкаро ҳал карда натуна бозоро чапа куна ин баҳона шида наметона медони намира ин намешава баҳона пробка мешава пас дар инҷа виноват ҳукумат аст виноват политсия аст виноват бигем ва ғайра аст барои чӣ барои ки ин масъаларо ҳал карда натониста истодан инҷа пробка шида истодааст пас биё бигем ки душанберам чапа мекунем саховатам чапа мекунем корвонам чапа мекунем ҳамаро чапа мекунем онашо бара пробкаи пешаш биё зелениша чапа мекунем ҳамаро чапа кунем биё нахрин мода дар кор аст такда ин чизо ки дар ҳолати пробка куна коста куна шаҳра одаморо гузашта натона одамо биён чапа кунем такда чӣ ба мо чапа намекунем чӣ ба гузаштани эмомалӣ дар 12 соат раҳора мебанданд гузаштани рустам дар раҳора мебанданд пробка мешава як ҳукуматдор жалб намекунад ки рустам гузаштан дар раҳ пробка мешава биё рустам айкор бигирем биё эмомалиро айкор бигирем нахрин дар кор аст вақти гузаштанда раҳора мебанда пробка мешава гузаштанда ҷо намемона биё такда ёрам бигирем айкор биё мо мушкилиҳоро ҳал накунему ҳамун мушкилисоза бигирем ҷазир кунем биёен мардак ҳастен ё қунтен гуфти ҳамун мусейд чӣ ба даи шаҳр пробка намешава чӣ ба даи шаҳр проблемаи парковка намешава
чива даи шаҳр як одам намега ки ман пеши хода гузашта натонистам без парковка кадаги буд барое ки маҳкам мекунанд раҳи пешихода до аммо ҳадде ки мошин гузашта натона у тараф пешиход озод боша ина хеле турбо мемонанд турба ҳар як нами бигем мошин диромада наметонистаги ҳолат оҳано мондагианд пешиходда ина намедонам акози ин тарафа бигардонам нишон мета нам хеле мондагианд оҳанако ҳол ма суратша мегирам неҷамаст ҳамаи раҳо аст ин ҳами чиз ҳал ёфт ҳал шидаст ку любой центр ҳамаи ҷош пулакияй парковкаш пулакияй ҳамин корам дошта боши дастсрочна мемонӣ ҳамин дастсрочна кор табуд мекунӣ мешини мошинида мерай ки то ки бисёр беста пулиш бисёр мешавад уро фора нафора меспорӣ тамом масъала ҳал мо ина хеле бигем ки як ҳукумати нодон як гусала халос мебахшена гусала ба фикр маида хубае ки алафи талха алафи соус фарқ мекунад барои хӯрданда намехӯраш ма бошам раиси шаҳр ҳам хел парядка мекунам шаҳра ки бовар кунед дӯстои азиз мада фарқ надора отам агар неправильно мона штрафай брава биспора штрафша тамом отам неправильно парковка куна ҳичка бахшида намешава барои хусусан тамиз ва бигем ки риояи шаҳр ҳичка бахшида намешава раисаю вазираю бачамаю додармаю бояд правила инаму шаҳра бояд ҳам хел бисозӣ ки ҳама риоя куна ҳама аз худи раис саркардагӣ аз президент биёй агар намуд минтақада бояд правилаи шаҳре ки ман раисашим бояд риоя кунам ягон кас бояд бахшида хай намерава хай меоя ина ҳичи намекуна хай намешава итари гап набояд бигем ки бишава воқеан ма шумо намегум ҳаматанои азиз дар ҳолат на проблемаи пробка мешавад на проблемаи бигем ки нами додвои мардум мешавад на проблемае мешава ки бояд ту бозора чӣ кор кунӣ чапа кунӣ мефаҳмӣ намера бояд бозора та аз байн барӣ яъне ин проблема намешава масъалаи проблема ҳал аст масъалаи проблема ҳал мардуми бозор ҷои пешиходо мешава айда тарафи пешиход ҳамун мошин диромада наметонистаи када турба бизанед турба оҳанӣ турба бизанед бояд мардум озод бигардам минтақада мошин диромада натонед тараф парковка кунед гирди парковкаша бо ҳамқо турба бизанед маҳкам кунед қатъ карда натонад чор тарафш камера шлабаун монед аппарат биёрем пулакиш кунед уҷара халос пулакиш кунед ва политсия марҳамат бирадар уҷа риоя ка нигоҳ ка таъмин бехатарии халқ дар удаи шумо аст бехатарии миллат тамиз тартиби шаҳр дар дасти шумо аст риояш нахуд бирен хов равен шумо ин чиз баҳона шида наметонада ки инаиҷа пробка мешава ва инаиҷа намедонам мошинора мемонанд одамо гузашта наметонанд мошино гузашта наметонанд мо барои ҳама ира айҷа мекучонем ва иҷа одамо спокойно бигарданд тамом ин чизе нест ки баҳона шава медонӣ намера ягон ҷои баҳона надорад бирен аввал бозори уҷабдагиша қабул кунед пожарни система дора ов дора сигнализатсия дора шароиташ дар ҳолати пожар гирифтан дар гирифтан выход аварийни бигем ки дора ҳамин чизора дора
در همون نزدیکی بزرگ نگاه کنید خیلی باشنی ها هستن که در بالاشون اما آوای لازمی باشه که هر حالت پژار یا چیدن دارن اما آب باید نمو حالت خاموش کنه. همین سیستم را داره اما بزرگشون اما جایی که شما را باید بره نیست. تاجیکستان یگان سیستمش یگان چیزی ساختارش باور کنیم با یگان استاندارد انسانی تغییر نمیگیره، نه اینکه جهانی انسانی ده. لبای بازارش سوزا آو نیست. هر یک بازار باید ما 10 بارایی را گفتگی هستم، هر یک بازار برای خودش کوادراتی مترش ده نگاه کرده نزدیکیش ده باید باشنی داشته باشه. باشنی بالای باشنی ده همو تانهای معین همو باشگاه باشه، باید او دوی ما پری آو باشه. همو کوادرات نگاه کرده چند کوادرات هست از 4 طرفش باشه. توربو باید آمدگی باشه در مابین بازاران همو باید توربو برآمدگی پژارنی توربو باید باشه که در حالت آو بلندی ده ای بلندی پایان میجقه به یگان ناسوس به یگان چی نپار خطی میبروید و میشوه که اونا آو خاموش کنی، نه اینکه پژارنی رزنگ بزنی پژارنی آو نداره در بوشکش جدت کنی که و پژارنی میویه و بازار تر خاموش میکنه. این چیز نو هر یک ریاد هر یک متر یعنی مسافه کی نمی شلنگ تو نم مسافه را میتونه آو بزنه. از اوجا باید توربای دیگه باید برآمدگی فلان مسافه را آو بزنه. استاندارد باید باشه، استاندارد میدونی نمیره. در حالت پژار بتونن شامو بازار بدگی انسانو کلوچت کنن اوی ای بالا بدگی نپور خطی بجقه برویا ای پایان خداشون هدیه اقل سامو تا اومدن پژارنی به اوه ای اوقتی استفاده برده بستن. میفهمی نمیره. اینه یا درون تمام همه کارخونه و زدنیا خودشون اتوماتیک خیلی پژار ندارن آوی که ای دیگه جا میآید. با ما آورده که نتونستیم باید به خطری را رعایت کنیم. باید صدها بازارها سوختمو صدها بار گفتیم ای انسانو او بازاری که استاندارد یعنی آو نداره آوی که پژارنی آو باشگاه کلان میدونی نه SSSR در مکتب ها باشگاه کلان موندگی بالا ده بود مکتب ها ده تا سه تا داره مکتباتون یاد داره دوی ما پری آو میستاد. میدونین برای چی؟ برای نمو سلوچی پژار بود. اگر شب از همو آو بگیم که باید خاموش کنن همو آو چیره علاوه نمیفهمم. ما اصلا نمیفهمم که تاجیکستان با کدام استاندارد زندگی داره. فقط در چشم امام علی عالی زور بسیار عالی بسیار زیبا بسیار عالی خلاص 30 سال شد امام علی عالی و زیبا میبینم، نه که من کچستوا نمیبینم. امام علی رحمان 30 تا کتاب نوشتگی است، من یگان کتاب نوشتگی نیستم. امام علی رحمان عالم است. با گفتی امون چیو ما عالم نیستم. با گفت چون امام علی رحمان و رستم رحمان و غیره ها اینا اونیورسیتت خلاص کردگی سیاسی، من خلاص کردگی نیستم. من خدا عقل دادگی است. عقل من با عقل نگاه دارم که اینمی چیز تغییر نمیگیره، اینمی چیز خطر داره. شما در خداوند عقل دادگی است هم خلاص. وقتی ماشین دستور میشه نگاه میکنین ماشین که بالونش لیسیه انیق میدونین در راه میکفه دلش رفته نمیتونین. یعنی همه عقل میگن ایرا برای اونیورسیتت خوندن در کار نیست. ببینید ما انیق دیدیم یک بازار سوخت، 2 بازار سوخت، 3 بازار سوخت، 4 بازار سوخت. ما انیق دیده ایستادیم. نیست هم پژارنی بیزاپاس همون چیزی که همون تامین کنه اوقاتی بازار سوخته است مردم تماشا دوره. میفهمین؟ و پرابلم در کجاست؟ ایرا عقل داره انسان کو دیده است و یا تاش سوخت 2 تاش سوخت چی با آو نداره بازار، چی با پژارنی بیزاپاسنس نداره، چی با شلنگ نداره، توربا نداره، آو نداره همه چیزا را چی با نیست. گفتگی سوال ده هیچ که جواب دادن نمیتونه.
алошид баъд пажарни меояд ба одамо камера мекунад ба бо пажарни бо рекетайтари яд шадидам ра гаштиста бача ус бемо кор кунем отанг оғзига асина зот аҳволоту имрӯза мардуми Кӯлоб ва ғайраҳо агар ира мегуфтанд ки пажарни безопасност надорад, мо дар у бозор пажарни безопасност дорем. Азбаски садҳо бозорҳо сух мо дидему ва иҷа ҳамо ов надора, ҳамо пажарни ов надора, системаи пажарни надора, турбои пажарни надора. Мо ҳамира дидем ва мо дар уҷа як бозоре сохтем ки дора ҳами шароита. Мегуфтанд, ма мегуфтем ки мардуми Кӯлоб ин мардум 100% мегӯяд. Фардо гаранти дар сухтори шумо нест. ва дар уҷа бибинед ов дора, пажарни дора, ҳамаи шароита дора. шумо ба худо уҷаро обод кунед. ма тарафдорӣ мекардам ҳукумата ки ҳамин ҳукумат ғамғами шуморо хурд, шумо бирен уҷа. не ки имрӯз ма дида истодам, аз ин дида ӯ бардактара, суратоша нишон додиста, бардак ҳичи надора, нест. иам бо дар дохили шаҳра ӯ берен шаҳр уҷа бо ов намеваноли бизнес савдогаро бирава бихӯра. иҷам ки ов по мехӯранд, уҷа бо ов пулакӣ мешавад. мефаҳмед амира? проблема дар киҷо аст. хунатон обод боша ҳамватанои азизам ва мардуми Кӯлоб. хестен амира, хестен, астанавид карден, ҳақтона талаб карден, вастанавид карден, тонистен. агар натонистен ва бидонен ки уҷа дига ин тараф ҳар коре ки дар сари шумо ҳукумат тасмим мегира, вокуниш накунен дига. ягон вокуниш накунен. хападам ку аму чихеле ки аму гусфанда даҳмарда ҳар ҳайкина рафтан мегира ку ҳар тараф ҳайкина рафтан мегирен дига. нистойтай дига вокуниш кардан. чӣ дар кор аст? обрӯи хутуна резондан мебироен дар радиову телевизор вақ мекунед ва фардо серавно аму кора иё хостагӣ мешавад. шумо хостагӣ не, ино хостагӣ мешавад. оти всё. хутуна просто шарманда накунед. агар отстаиват карда натонем праваи хутуна, шумо хутуна шарманда накунед. ва туф дар рӯи ҳамун раис, ҳамун вазир, ҳамун ба ақл, ҳамун амният, ҳамун инсоне ки хича доно гирифта мара хоини миллат гуфта дар интерпол розуску биёмад ки як пробкара шумо ҳал карда натонед, як парковкара шумо ҳал карда натонед. унасина шумо чиро ҳал мекунед? шумо чӣ да ақлтон мераса? ин ҳами саволда ҳамун амният, ҳаматон раиси ҳамун шаҳр, раиси бозор, раиси амният, раиси бехатариш, раиси хадамот, раиси пажарнева, ҳаматонда ин ҳами саволда ҷавоб дед. шумо дар ҳолати як пробка ё ки як парковкаи бозорро ҳал карда натонед, ҳалли ӯро чапа кардан ё хезондани бозор да бибинед. савол ба шумо чиро ҳал карда метонед? чиро? шумо чӣ хел мара хоини миллат, дигара хоини миллат сир кардан ин қадар ақлтон гирифт, як пробкаро ҳал кардан да ақлтон нагирифт? саломат бошед. мардуми Кӯлоб, кӯшиш кунед, тамошо кунед, фикр назаротонро бинависед. хонатон обод боша. падилит кардана агар кадомид ки ай Кӯлобен, хусусан ба мардуми Кӯлоб хеш табор ё рафиқ расондана фаромӯш накунед. агар духотон бираса, маъқул шида боша, идея, фикру чизое ки ман гуфтам агар шава, метонем подписатсия кунем. набоша бирем намо гуфти ҳаму гапо, намо ягон рақоса пақоса артиста подписатсия кунем. ман баъзан ҳолатҳо мебинам, нигоҳ мекунам да подписчикошуна 300 000, 200 000, 400 000 подписка дорен амо артистода. хондеста гитарақати барои ояндатон амо артистӣ дар кор мешавад. уҷа бирем подписатсия кунем. ояндаи хуби ватан, ғуруру миллат, ватандорӣ нахоҳед, артист шидан бихоҳед, бирен тарафи ҳамо артистода. саломат бошед. духтон бираса